I was watching Yamwaha, the Samoa Jubio, Jegana TV, so any what the first time we need the Ibesere, so we're bombarding and subscribe it. I follow Nafiwa comment. We are no as I want to go back as here at the amount of no sweat me and your biashe, man, be at Makoso, come. The flight, as I to be why your name from Jegana TV studios. Now, yeah, say we always stand for the truth. And you know, you just like a see a pan, and be my boy for being a being to me, so yeah, some boy a chidom, Glit and Glow Cosmetics, Sanso, and a General Organ Foods, and it's Kinaata Herbal Center. Odiane says, "Don't papa, what you say? Bomadi ne didi we are na fe wakwa kwaja yare hwe papa a krokro ewom e de free Kinaata Herbal Center for akache. Won so betimi de wadwuma ba bedan ye se na bia brenya benyina no ye betimi abɔ de ro kase e de ama wo medin ameje so medina na K Jesse Abranti ene ntin se ne aye no abusuan ma ye na ne ehusima afi ye ba enne ye wiom hyen no de ewo mu no bebesi ye esese wani obesi it fertilize your eye ye besi ya surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Piao, abuja yasamwa ha. Yamwachi yasamwa jubio ebo akwaba. Jegana TV studios afi na bia wo hia ide na bomodin subscribe follow comment na share e fama se na bia brina big na wo foforo nso ebetimi enya bi ahwe. Nene yawie mu hyen ene na ye buse wo se ene e ba ne se adien na ewo mu se ne ampani akam yate ase no se woda sore na se ade be kyen wan jase foforo de na je se utimi se there was something wrong somewhere. Na sofo baako secret wo kromu pa ebusuan odi na se just subscribe follow and comment. Sofo bia e friend na ye prophet Ajaman na nsem mu hono ma na che se wode nkasa bia ba beto abontia wo chem se ye nyina di ho danse Alan Kodwo Chematin Alan Cash party a wa ono akwakwoti ase bi wode afafranto na aye o ma hyenso de no sa party no enye Alan Kodwo Chematin pese obeti enye nani a na mmom mpani bi na hye ase na ebo Alan Kodwo Chematin achidom enye Alan eni se wo betwe ne ho de free MPP osno kokroko amanyoko nim na we na Jegana TV enso baba na ase sofo enkom hye ne de keka koyi we de ebe ya se mo ana nyame abia mani nte ebe ya we de nka munti ho kakra mfa nche ye na yesu endia be mfa mra mesom yahwefo ana sofo agema chire ma wo se wono de nyankopon ya kire ne de ono ankasa de nani kotwa wisi ehu no yase oba bedi ho adanse se na mpani kan de to yase ni aso ate ene ne ani ehu na no enso edi ho adanse prophet agema se wono Alan Kodwo Chematin fia wo free MPP no enye nani a na nipa wotaye chide a wo piepia Alan Kodwo Chematin wo na tiko yodium no eye yewura Apostle Dr. Engineer Emeritus Safo na Kodwo Kantanka wono na epiepia Alan Kodwo Chematin tiko na papa no eta Alan Kodwo Chematin eti papa no na hyesumase a se bi wo ye hunhumu nioma e de boa Alan Kodwo Chematin se na bi adachi bia no wono na betimi edi nkonim na oba be oman Ghana mampani na senya nsem na si koe no bebre na sofo yi ekan obuye se ene na nei ene na waso ma enti kam yenko na so fa wani ene waso kone kotie bi na hwe bi ye basisi ya so Alan so no enye mepe ene wode ate no ho sofo kesie bi wo Ghana ha ene ne na di nkomo no ama no kwan ama na te Sa asem America iso mu se meboa o mu ntu ana monko no ho so for penny kese pa Ghana ha wo di che so for bia wa asase we say so Kantanka Safu Kantanka Apostle Kodwo Safo obeboa papa no wo sunsun mo pa but onya so wo ye den de ebofo na ka no sa pepepe okay abusia ene obesi oyiwa chiami honim ka so se nana ene na wosomo yade asira kase ene be wa aboafo abrena bi no mtimi ebo yen achidom Glit and Glow Cosmetics sanso na General Organic Foods and Kinaata Herbal Center abusia yen wo de ne se bomodin like follow
comment, subscribe. What you say? We are no me share button so. E dey amafofo no so etimi enya bia hwema bia etimi akoso kama. Anopai awie ya nwumere yi. Meda sedaka sie na be ma ya boafo. Saa so ebio misade asedaka sie na be ma wo se wonso etimi gibre ehwe ye. Nyankopon hira wo se wo be share, wo be like, wo be subscribe, wo follow no comment. Asede bio enko forma me producers on duty enne afia ba fi saa so na Edmond Pokusechi fucking beg. Me am de ensemi ye ba be sum de flat dwumadi so medin am je so medin na K Jesse Abrantie. Would say keep following, like, subscribe, comment, and share. Nyankopon adoma ebrese mu no. Mese no de shemu akrao. Me wa London. Baby am wo ye Walthamstow. Wo we here nkun yi bi. So wo Manchester, wo Birmingham, wo Northampton, wo Southampton, Milton Keynes. Outside London, baby ah. Wo contact me mami wusu anase Helena. Baby a wo bia so far as I will bet you postage. Ye be postu e di abrel. Se wo ye kokko, se wo ye tuntum, wo ye hone ho. Kala bia wo ye wo bi ho ye fita. Be enku bia wo pe bia wo benya bi. Ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no. Na ma ne kala no, ni body na ye basa. Hydroqueen no, asay kala no. Na se wunya glitter and glow na wo start it. Beginning no ube hu se repair wo color no ube ye kama ube ye kama say de mijina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks Bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder crown so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.